Bajya kubaza tubwira amazina yawe y'ukuri wowe witwa nde? Jewe nitwa Kachamelda Simanikazo Kibikiroso Babuji Radukunda. Ndagusabye usubiremo ayo mazina ko sindiko ndatara. Witwa Kachamelda Simanikazo Kibikiroso Babuji. Kakarahabura. Ako nakadede gahabura. Yego sha. Mu nkuru wabwiwe, mu nkuru zakubabaje, iyi nayo ndabiziraza kukubabaza, gusa urihangana maze uyumve, kubera ko nicyo gihe nk'aha ngaha tukugezeho amateka y'umwe mu wakunze. Ntangiye mvuga ntyo kubera ko nzi ko uyu nguyu yitabye Imana atakiri mu mwuka w'abazima, ariko byabaye ngombwa ko tukugezaho ayo mateka ye. Ni Kachameni Daresi, uyu nguyu wamenyekanye muri komedi mu mwaka wa 2017 na 18. Niba nawe warakurikiranye entertainment mw'ibyo bihe, ndakeka atari ubwa mbere wumvise uyu mwana. Cyangwa ukura amaziranuki yawe hano. We peti nandera ufise. Jewe ndi peti. Hachi imyaka 3. Jewe itetuma. Ubwo uryo gusumbya ingurube wewe. Nyo. Ariko ubugabo bugufi buriyemera. Imivugire ye rero, imyaka ye byagendaga bitangaza benshi bitewe n'ubuhanga yagendaga yumvikanisha mu biganiro agendaga akora ku ma YouTube channel agiye atandukanye, ku buryo buri wese yararaga abonye akavideo ke maze agaseka kitura hasi. Ibingibi bimwe mu byagiye bituma Kachameni Daresi akundwa. Uyu rero Kachameni akaba yaravukiye mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Ngozi muri komine Gitega. Uyu nguyu yavutse kuri se witwaga Nitunga Kasadi ndetse na mama we witwaga Sinzi nayo. Uyu nguyu yavutse mu bana batatu, we akaba ari umwana wa gatatu. Kachameni rero yatangiye kwamamara binyuze muri komedi Ndundi, aho ngaho ni mu mwaka wa 2017 ndetse no muri 2016. Kwamamara k'uyu mwana rero Kachameni byatangiye kubera ubuhanga yagendaga agaragaza hariya muri sosiyete wabo Igitega. Ibi ngibi byatumye agenda akundwa na benshi, harimo n'abanyamakuru. Ibi byatumye bagenda bamufata utuvideo duto maze bagashyira ku mbuga nkoranyambaga. Ibi byatumye akomeza kugenda yamamara maze aza guhura n'abanyarwenya bakomeye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Anga twakubwira nk'uwitwa Komanda, uyu nguyu bakunze kujya bagenda bakinana. Ikindi kandi hari umunyarwenya w'umurundi, uyu nguyu nta wundi yitwa Kigingi, muramuzi cyane, nawe yaje kugenda akinana n'uyu Kachameni. Ibi ngibi byatumye uyu mwana akomeza kuba icyamamare, arakundwa by'umwihariko muri 2017. Ubwamamare bwe rero bwamusize igikundiro haba mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Ndemeza nashidikanya ko niba warakurikiranaga entertainment mu mwaka wa 2017 uyu mwana wabo muzi. Ni Kachameni Daresi wababaje benshi ubwo yitabaga Imana. Aho ngaho ni mu mwaka wa 2018. Uyu mwana yitabye Imana afite imyaka 8 gusa, nkuko bitangazwa na se umubyara. Daresi yitabye Imana afite imyaka 8 ubwo yigaga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Kachamani ni umwana wanje yagira gatatu. Yabo yiga mu kangahe? Mu wa mbere yaratanguye mu mwaka uhetse. Ni inkuru yica mugongoro yamenyekanye. Abanyamakuru rero babaza se wa Kachameni, yavuze ko uyu nguyu Kachameni nkuko byavuzwe ko yishwe na malaria, we yahakanaga ko atari malaria yamwishe. Yavuze ko ibi ngibi atabyemera. Mu gahinda kenshi yatangazaga ko akeka ko haba harimo na kandi. Ibyo ngibyo ni byagiye bitangazwa na se Kasade, ubwo nyine yabazwaga n'itangazamakuru icyo atekereza ku rupfu rw'umuhungu we, umwana we Kachameni Daresi. Ni mu kiganiro rero yakomeje agirana n'abanyamakuru, hanyuma umunyamakuru amubaza niba Kachameni hari amafaranga yajyaga ahabwa iyo yajyaga gukina komedi. N'umunyamakuru agira ati, ese Kachameni iyo yajyaga gukina komedi hari icyo bamuhaga, hari amafaranga bamuhaga? Ise rero yamusubije ko ubwo yabaga yagiye gukinana n'abanyarwenya bazwi nka Kigingi, ahanga bamuhaga amafaranga agaragara, hanyuma akabasha kumuguriramo udukoresho tw'ishuri, amakayi, amakaramu ndetse n'inkweto zo kwambara.
ibi ngibi rero ni ibyatumye uyu nguyu akomeza kugenda ababara kubera urupfu rutunguranye, kuko yemeza ko Kacameni yarwaye iminsi 3 yonyine maze ahita yitaba Imana. Uyu Kacameni rero nk'uko nabikubwiye yaje kumenyekana binyuze muri komedi. Ahangaha yaje kugenda akina na komedi n'abanyarwenya batandukanye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Ahangaha harimo nk'uwitwa Komando. Uyu kandi yaje kumenyekana bitewe n'umunyarwenya ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, uwo nta wundi ni Kigingi. Nyuma yaho rero Kacameni yaje kugenda akundwa n'abacontent creator, hanyuma bakajya bamukoresha ibiganiro ku ma YouTube channel agiye atandukanye hariya mu gihugu cy'u Burundi. Karibu. Amahoro. Amahoro. Asha, hausa umushitsi kweri wite. Umushitsi. Uwo n'umushitsi. Iki. Uramuzi? Nari mwararanye ko atari umushitsi. Uramuzi? Ugenzwa n'amaki? Nje gusaba umugeni. Umugeni? Wewe? Ivyo ni biki? Ntabyo wumva? Wewe umva ariko. Yumvikana ntabwiye ko aje gusaba umugeni. Wewe urumva ko ari ivyo? Nabyo byimahanya. Ntabwo se. Abanyarwanda n'abarundi rero baca umugani bagira bati akaryoshye ntigahora mwitama. Ibi ngibi rero nabyo byabaye ku muryango wa Kacameni, kubera ko nubwo Kacameni yari amaze gukundwa na benshi ariko yaje kwitaba Imana muri 2018. Uyu nguyu ngo ubwo yari yiriwe ashutinga n'abandi bakomediye batandukanye ngo yageze mu rugo ariko akomeza kumera nabi araremba. Se uyu nguyu ngo yaje gufata icyemezo cyo kumujyana ku ivuriro baturanye. Ahangaha ngo akihagera muganga yamusabye ko Kacameni ahita ashyirwa mu bitaro. Ibi ngibi ngo byatewe n'umuriro mwinshi yari afite. Nyuma yaho rero ngo uyu mugabo yabwiwe ko umwana we arwaye malaria. Umunsi umwe, iminsi 2, ku munsi wa gatatu Kacameni yaje kwitaba Imana. Ibintu byababaje se umubyara. N'ubu ngubu ukivuga ko nubwo Kacameni yitabye Imana yasanzwemo malaria ariko atemeza neza ko ari byo byamwishe, usibye ko nawe adatangaza neza icyamwishe. Ngayo nguko rero ukomeze kugenda ubana natwe, ibiganiro tugenda tukugezaho tuzatugushakira abantu benshi wagiye wikundira, abagiye bagirira akamaro sosiyete, tugushakire amateka yabo maze tuyakugezeho gatanu ku kandi. Wakoze cyane, Imana ikurinde, maze rero nawe ukomeze gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro tugenda tunyuza kuri iyi channel yacu bijye bikugeraho gatanu ku kandi hakiri kare. Ngewe wakugejejeho iki kiganiro kandi wagiteguye nitwa Muhire. Imana ikurinde, wakoze cyane, bye.